manje gogo lapho uthi ubugula wena kakhulu. Ubulawa yini? Angambulawa ngumzinda mina lapha I nearly went up in heaven. Ngapho sangazihambile. Ngabe sikhuluma so sengilate. Ngokwenzakele. Angikwazi kwakumbulala umzimba wonke wabonga uba buhlungu ngibe dizzy ngibe what. After that ngaba ngcono ngangenelwa ngamadlala. Kanti kongazi ngathi ngicikaka lena ngengodlesile befuna ukuthi ngibe late. Abantu sebembona sengiziphile lanto abantu abafuna ukubona umuntu ophilayo bakuthanda nxa uhawuthi. Kodwa unjani kona vele uphila ngani business ke? Kulisela lutho business. Kanti nje ibhizinisi lezaziyekela ukusigijimisa. Kwathiwa besibisele ezitendini bayala. Minister wabuya kwazi kwaphuma lemaphepheni abantu bakubona ukuthi kasibuyile. Idonki lezilosi kuloko zisala ukuthi sibuyile. Angikwazi ukuthi babangani ngalo Bulawayo kumbe kukhona abakufunayo kukhona abakuhlangelayo. Mina kodwa lokho ensezinkani. Kanti abantu njengo lesikhalazo ukuthi ucela ukuthi ube ngumeya ube ngukhansela lapha koBulawayo. Angikwazi. Abantu bakhala bonke abantu bebe ngumeya zawuzwe ukuthi. Uyekela kuphela kulungiswe ngiyakumela lokho. Ngoba futhi ngumele. Ngiyakumela mina vela ngithukile uthuni. So ufuna ama resources. Bulawayo vele ngiyayithanda ukuthi ngizafela khona I will die here. So manje uzaba ngumeya? Kungenzakala abantu kuya ngabantu. Uzalungisisana. Akuningi. Kanti uyabona idoti yonke le. Imigwaqo izitishi ziyadubuka. Vele kuningi ukuthi I can't even mention. Idorobha lengcolile. Idorobha is very dirty. It's very dirty. Khala lapha abathi basebenzela khona indwangu lezi ezinye. Ama-window afile. Bavala ngama-sheet bed. Abantu bahlala etown. Angikwazi. Bona phela abantu balemali eningi. Uyathola umuntu uhleze efletini kodwa uvala nge-sheet bed iwindi. Amakhiwe sakhona wawulibona iwindi noma uhamba phandle licazimule. Kwala khona esithole kunjani kuyidoti kunjani. So uzakulungisa konke lokho. Mina bangamfaka phela. Ngiyakulungisa. Angazi njalo nxa kumbi. Anti kuthiwa nxa usulapha endaweni eziyani kulabanye abantu ababe ku spoon feeder. Anti bekutshela ukuthi yenza lokho. Mina lapha koBulawayo nxa ngamela angeke mvume. Ngiyakuvuma. Bengathi nanko ukudla mbijana. Ngitsho nje mvume ngangcono ngiqale ngilungise. Ngiyelungise number 1 zwana kathesi kuthiwa abathi makoko buyadiliza. Kambe ngawudiliza makoko bamafemi wona evaliwe. Omnye ngithe yambuza ngathi uthi uyadilizwa ibe yini wathi amafemi. Wathi uthamele kwakhiwe kutsha. Kwakhiwe kutsha phela kokho. Yakhiwe kutsha njani uChinga wakwakuzama lokhu la kathesi nankwetha umelezi. Wayetheni uzakwakha ama-flats. So kama nxa bethatha wena usehlala eflatini. Ngayi eflatini. Ndoda hambe amafemi ngalo. Yathola amafemi onke abhalwe Jesus is coming soon. Mina nami ngathi ngifika libona iflat la liko Arnold ku670. Ngikhula lapha lalivele likhona Jesus is coming soon. Ngiyela liku 15. Kambe imakoko baliyana khona bengathi bayakwazi khama femu. Bafaka nemafemu ngale emafemu la khona kungalalutho. Usuthu umthwalo wani wathi embuza lwana umoyo lwana. uJonathan komjumja kanti ngandlalile mina TV. Lapha into lezi ngiyazilandelela lezi zama politician. Wathi kambe ilizwe selingaphenduka ilizwe leZimbabwe libe ilizwe lama vendors. Wala lapha nama vendor engakabi maningi. Khathi esikhanje. Yonke indawo. Emalokishini bathola imali. South East emalokishini. Angikwazi apho kodwa mboni. Emalokishini lapha edrobheni kungcono ukuthi vele bonke abantu baphelele edrobheni. Kanti abona isikhansi lingavuni abantu edrobheni bakwathi edrobheni kule mali. Elokishini uyathengelwa mbani kanti? Uyabe ezokweleda umakhelwane. Angakwele mina uboni ngangayifaka itable ngale endlini yakwangehlula. Sengilahla izinto. Ngale kungcono i5 bob uyayithola kodwa ukuthi izifiso zakho zikwaniseke. Hayi akwadlula lokhu. Gona the days. Kwayedlula ikhona kathesi. Kathesi hayi. Kulabanikazi bakho. Kanti kubona lapha ngazi ngathi thina abanye asihodli. Kulabanikazi bakho kuyizinto lokho. Bakhona abanikazi ngobani? Bona laba bavele yabo. Babi. Amashona into wena ungakhuluma sebesithi number 36. Yende into abayaziyo le ukuthi bona ibabazibambile la. Ungakhuluma sebekutshela ukuthi wena bathethisa ukuthi wena batshela iqiniso. They don't want the truth. Mina I always say ukuthi mina I'm a woman of substance. Njalo ngifuna ukungena ezulwini ngetikiti lami leqiniso. I don't want to lie. Akulo ngoba kuze amandebele khona ukuthi bangaka abathola incedo lona lolitholwa abantu labo. Onafarayi. Bayi3. Amandebele. Afuthi ingceke ngaba uyilabana befeki. Akula. Wona bezesindebele kathole. Hayi Rose Nyathi. Kumbe ukuthi uEzra Tshisa Sibanda. Uyabupha ukuthi umntaka abanweni. Umntaka abani? Sona bangincacela vele bazadlula. Ngingazimoshela isikhathi. Vele don't waste your time. Babizana umwana wamayi.
Right. Kubizwa kibo. Thina lapha sibizana. Yikho phela mina ngathi kathi akula yini ogumede la. Bakutshela bethi sesaba ukufa. But he knows ukuthi one day will come across Mr. Death uzakufa. But yesaba ukuthi alungise indawo. So lapho tothuke bonke labangena. Kabangeni. Bayesaba bathi bayesaba ukufa. Kodwa yena uyakwazi umuntu ukuthi one day uzakufa. How long are we going to be in here? How long are we going to stay here? Olobhekula bachindawo leya babekwathi bazakufa. So wesabani wena? Hayi mina I don't. Hayi ngisho ukuthi so utshela laba phela besaba ukuthi besaba. Uyabakutshela bethi besaba ukufa. Kodwa angikwazi ukuthi umuntu nxa esefile kumbuza ubuhlungu. Urozi sabe. Hayi mina bambulala mina vele ngafa kudala mntana mdondo kwela phansi ngakutshela kudala. I'm very already finished kulama Nigeria. Kathi ngatshona sesaba mina mbula indlala kathesi sivalelwa amagetsi engasi mina nganceda umfalwana uTrevor ngabhadala kwasala esinye square dand. Alubana ngaye vele ngingaziphandile uthi uthi isalukazi esingangami uyambona ukuthi nganani vele wena you should be resting at home uhola ipentshini igrant but lapha izalukazi eZimbabwe zonke zihamba zibhodela ama-church kambe angasikwanisa ama-church sonke njengoba sonke abaningi vele basela abantwana sokungabazukulu ezindlini mina kathesi anti umntana nami sefile lo ubuso egoli ngiye lamade ngithembile engincedise ngenzela konke ngisithi bathi ubusi kathesi ngawe uyandithumezela imali ngizama inkukhu iproject yenkukhu ngoba kuqala wayethe khokho ngizawuthumezela imali iproject yenkukhu omnye wathi inkukhu bazazitshontsha gogo njengoba wena nto utshona ungekho kwathini kodwa kathesi ngibona ngani mina sengufuna kweproject yenkukhu uyehlala phansi ngoba Ezra omnye umama ngiyahleka kodwa ukuhlekisa kubuye omnye umama wathi uyandinga ngeza ngigijima ngisithi ngicenga ukuthi ovele egoli kanti umama lwana uthi uzocela kimi uthi uzenza uthi uzocela kimi imali ye-school fees What is celebrity pay? Utsho njalo kathi ukuthi utshona wabaleka Celebrity ngela mali Ethi baba lona uthi wamthini manje Hayi ngicela phela bengingakezwisisi ukuthi uthi mina ngicela angicali ngamawala ngikuphendule ngicela umfice ngicishulelwe ngikephuna iphansi kunamampo uthabana nathi sechiyo kuyithi ikhukhu ngakaso ngabe sidla ngabe nathi uthi anibambe landela wathi gogo i-celebrity lokitela la ngathi anguzwisisi ukuthi abanye babethembisile kodwa kungenanto abayizile wathi gogo ngibuya lapha ngizocela kuwe ngendlela engansizwa ngayo ukuthi wena ugcine izibhonda ugcina bonke abantu even abantwana abancane batshona bela ngathi ayivele lokho ayisikuthi ngukasekathesi hayi yisipho samvele ukuthi mina I've got the passion ngabantu umuntu vele kamfuna ukubona umuntu odubekayo wathi phela lami ngithenza ucela imali yeschool fees abantu abami ungelayo ngathi mnandla mali wathi hayi uyangisabisa gogo ngesikhathi uhlase ngaso yikho kumangalisa ukuthi lokhu akulandela kudala lokho ngikulandelela mbona ngazibuza ngathi celebrate uhlala emkotweni gogo sengifikile lapho ohlala khona kusemkotweni kodwa lokhu ngathi ngiyabonga anthandanga sikuthi ngimphendule ngathi ngiyabonga what lakhathesi mbona ukuthi lokhu sidlo kokuhlupheka ngathi wena cannot judge me manje ngabe uyakucela lokho utshela ngohlupheka ngathi you cannot judge me you are not my god mina ubunandi uyazenzela hanti mina inkinga lapho wathi hayi gogo but indlela ophila ngayo kayisiyo ngesikhathi oxase ngayo wena mina besithi ngizafika la ngizokuthi ugogo use-Riverside no kumbe usuhamba ngalokho okuncinyane lokho ngathi nxa isikhathi singakafika akhanti lokhu izini hayi mina ngizaphendula sizokhuluma ngalakho ezopolitics lezo umele ungene ngizaphenduka futhi ngiyabonga gogo ubuye vele ngikuthi anti kubathi ngo-2023 mina vula ukhipha ipisi zonke leziyana esezithezi lapha manje ukuthi abantu bakithi lapha abavoti abakho abaningi asebebalekile bayegoli abakhona futhi umtshela umzethi mina ngesa khona kade ngitshela khona ukuthi bayesaba ukuthi kufa kodwa umuntu okhona uza kufa mpipe sengizibuza ukuthi manje ukufa kwangikhona ukwesaba nona ukwazi ukuthi uzakufa ubaba kwanga umama kwanga ihlobo zakho khokho bona banga anti they are already down